Sonsi pinang an arisoi yang atumke YouTube long penci iri bom lu. Ati pipot luma putik copyright doham ti tie polus. Nang tumta YouTube kang klema. Lapen YouTuber aphan Koson Lo pudam. Lapen kumar aphan si YouTuber poki punang po. Eli Karbi ang long adang ta pinang an arisoi jang tum YouTuber kam klema ning hatum dulu. Sita nang YouTube channel long bang video ka upload pelen neta YouTuber lo pukali. Methangar je mate methang Islam vek video si upload nang ji. Asona phansi YouTuber pulu. Sita pen nan keli Karbeng long rata YouTube klema tum to piklo. Bon sita kacit hanga tum ke kom piklang. Athe pia porloma plote bang ke upload tanga video downloadun po ame thanga channel long cha upload po. La sonsi penang an arisoi yang tum ke YouTube long penci iri bom lu. Athe pi porloma putik copyright doham ti tie polus. La sinang inu YouTuber cipaman ci pute nang methang konten ci krepa me kanang ji. Acha ka YouTuber tumdo mentu ne upload po langsung kilang dama video. Angko putona upload thule po bangke viral la video. Mentu ne ada ding clip na upload lipo. Jo guys pini ke nejer po chogi mi tho la sinang dun Koson Lo. Jo la pusana video si upload thap jam titi. La sona tum phan ke YouTuber pope. Pen nangan ili karbiari soe jang tum ke thek open la YouTuber kam iklem kali. Bon sita tangka joini. La sinang YouTuber cimanji pote ani wangta nang methang konten si ci upload verangji. Lalote nang ani sike success vekbo. La si success darlo polote tangka talong po la penang ci thang po la fansi YouTuber polo. Nane viral video the gunong lok po upload chok. Ason jirong hang bodho be prente rang video lek the chingbai ti swalun jira kimi klang uploadun chok poke che plang pelu. La sinang tumta apor cipan na hok renoi nang methang konten let pini pen ke cha upload noi. Hai nemen tongdik. Hai nemen ke sarmen. Labang so video lang mesen purte like comment lapen share tha lapen ke labang so channel apha subscribe kelang purte subscribe along berik tha lapen te notification istame berik tha lapen eso nang Choningrilo thulang hala description along neli link di pono hala Facebook page pola nang follow ikha la sipini video ke la an hello mo next video long la chitong suna kardom